megalayapost.news. Dr. DRL Nonglan, kumukertong ke NPP na kebentak election sitang samoy na Shillong Parliamentary Constituency, mentakas ngiu lahir sebuah rembong banyalap ya ke election, ban pan ke jingkersyan kabapura na gipajba ke Umroy Constituency, ban Riboy District. Da kabayaro ya ke Riboy District, Dr. Nonglan ulaong ke jingeteli ke beriuh nyutrep harilum kasi jantia, pinlap tang Riboy District. Bat kani ke jingeteli, kedai bahak kani ke district, kidonlun kijaj benriu kasi nadu penar, umaram, war ubhoy, bat kiwei, hak baki don ya ke jingeteli, wala kikran hala kijong kihtin. Ulai ro bakari boy kadai ke distrik ke bapenmi bun kino yalam kum Dr. Didi Lapang uba iki maulong uba jadi rembai lambat kiwi kino yalam bat ke bakong santam kalong bakari boy wala kadon kita kipnar kiwar kiboy bat kimaram bat kidon pat ya kejingi teli bat kejingi iet kum kawai ke jaj benrio syusyu habapan kejing kersyan ban penjob hagani ke election sitang samoy u Dr. Nonglan da kejing sengorit ula kerpat iki pajba bakin ay ya kejing kersyan bat kathong ke bahak mat kabau angnut kalong berwanra ya kejingi teli pedang keju ke jaj benrio nyutrap nalor kiwi kimat kibau kwa baniasa kerpang ha parlemen lada kipaj ba kabriu nyutrem ki penjob don burom yau ngasno sarong ro banya don benta bat banya i banya itu banya kenjut kti wat phi kipaj ba nasa kene ka dong ka than kabadai ka wei na ki district balapan mi yi ki ratba nong yalam ka jala bat kita kilong u doktor Didi Lapang Chief Minister uba mensiwa nangta uma ike maulong sa uwei pat na ki radba sanhima kiba ngala banyawi ki baki day ki statesman jong kajala Meghalaya kalong karibhoy kalong karidonam kari kabasay yaki nong yalam kiba radba keri kaban lengba ke jing syakri jong kini ki rangba kalala ya kaban kentiu ye ki weipat ki district ki dong ki than jong ka jala Meghalaya hi barok kawai karib hoi kadon ye ke jinglong ke bakam kerpang na pedeng ki benta ki weipat ki benta jong kari khasi kadai keri kabadon ye ka mensim ka bahe bat ka donut ka bakraw balengong kumta namar haribhoy amdei balasong snong tang ki trai snong ki balawan sedang ban seng snong nangkong haribhoy haki hajar snem ba mensiwa hanrei karibhoy ka kedup ya baro syapang wes kasil nadu rilengam Shadow ki benta jong ke Eastern West Hills, but South West Hills. Kidap kinong song snong haribhoy. Amdei tang kata hanrei na sethi syariwar bara kidon kinong song snong haribhoy. Amdei tang kata syatei syajantia syaripnar rukibun hangne kinong song snong. Bat kadai kari namar kata kaba keloid mansim kaba yar kadonod jongka kalong kari hakaba hangni pinlaplut ya baro kikun unnyo trep dai nam dai palba hangni kranlot yikiktin halaki jong kijajtin kibana west kasels ki kren ya kaktin wes ki banawar ki kren ya kaktin war ki banaripnar ki kren ya kaktin pnar bat kene kalang kari bat ka desek ka ba itna tam ha kata kaliang na pedeng ki dong ki than jong kari khasi bat jantia tong nyai ka jing thapti kadong ba itna tam chong kari khasi haka jinga dai emlang salang bamdan jing soper hanne amdan kano kajiya sngojan kano kajiya sngojai kajiya jan kajiya teli jong ki khon unnyo trap pinlap haribhoy kandi kalong kajinglong ke bakerpang jong karibhoy ngai kajingero ya pi ki nong song snong hangne haribhoy
nak kebentakan ni kajing ya sengotunat ya imlang ya ju ya jan ya perkhatlang ya tailang ya kedong kathan kajong pi Meghalaya Post.news.